Na području opštini Šid na glasanje vyšlo 51,52% od 31.115 upisanih hraždanoh. Srpska napredna stranka dostala 48,99% glasoh, koalicija SPS 14,76%, Nova demokratska stranka Boris Tadić 10,74% i demokratska stranka 5,90% glasoh. Drugi dostali veľo menej glasoh. U Bikiću, Berkasove i Bačincov najveće glasi tiž dostala Srpska napredna stranka Aleksandar Vučić. U Bikiću 44, Berkasove 406, a u Bačincov 263 glasi. Hraždanje glasali na 39 vybarankových mestov u Šidze na Šternac. Najväčší východ bol u Privnej Glavi 67% i Bikiću 63%, a najmenší u Jameni 44,46% upisaných hraždanoh.